Musiasa na muteteri Kyoto Salesio thuranira nandikirite rwangi rwa Eacc kenda ruthingatira MBECA cha gicigo mbuge ge South Imenti iria baugite mubunga gicigo kiu MWITI na kiama bayo ba kamiti ya CDF benyangitie MBECA kathumba iri ibati kuguna mukari wa South Imenti. Salesio augite kambuni iri kuringithanwa na mubunge icio igwikirwa MBECA iji akenda Eacc gutonyera na mpwe na kuonokia kigina kiu kia mukari wa South Imenti. Antwa mweri jomojo thiri akariba South Imenti bethiritwo bagiteta muno ni utumiri bwa MBECA ndene obisi ya NGCDF ya mujumbe wa South Imenti. Migambo ya thuranira Salesio ura ni muteteri wa Kyoto kia mwingi akiaria nyuma yawe kuandikira rwangi rwa Eacc baruga na njira imiru akimuria kuthuja mukarigite na kamiti wa NGCDF hamwe na mujumbe wa South Imenti aria kuringana Salesio iteta ria mbere ariuga kwa miaka iri kurukite nkurukia milioni 20 chite kumenyekana na raire na akiuga chiririkana chiatumirwe kiri mantu jegerera na kuanda mite indi akiuga gute mite ya andwa buru na akiuga obiseje atumire mitire ande gitara kathuri murungi ari mujumbe kuga neo yatumire kigina kiu kia milioni 20 kurukia milioni 20 antwa miaka iri mithiru ichiethiritwo ite accounted for ikiragwo ichi atumirwe mantu nejariera na kwanda mite indi uti mite ya andwa kiria giakarikire mitire ya andi igitara mweshimua kathuri murungi nio obisi eu ya NGCDF ya counter atenio mitira bandete iteta la jaire Salesio ariuga mukarigito wa kamiti NGCDF ura ni Oscar Gitonga aritumirwa ni mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti gutumira kambuni chawe kuthithia mirandi gicigo mbunge giki akeja na ngerekano na kambuni ria athithagia barabara ya Nkubu gwita Uruko na nkurukia akiuga mukarigito ujo Oscar Gitonga na kamiti NGCDF hamwe na mubunge Mweti gukurukira kambuni jikigena kia mwana chiringi milioni 40 ni chethirite chigitumirwa buthuku. Chairman wa NGCDF urio jawe ugwitwa Oscar Gitonga uria withiritwe agitumirwo ni mujumbe wa South Imenti gukurukira company gushi kana proxy companies iria bethiritwo bakiruti na chio MBECA cha NGCDF example kwithirwa baki influence companies iri kuringanwa na mujumbe wa South Imenti na chairman ujo kwithirwa chikwe watenda muno janjira ya Uruko na njira Nkubu kurukia milioni 40 itekomba kwithirwa ikia accounted for na bakwenda kumenya milioni 40 ure suppliers bariko na contractors bariko banenkerwe tenda iu na project ireko mujumbe abati kuonania ichio chiaere awarded na chiathithwa nonto on the surface ite kuonekana iteta raja thatu Salesio na kuromba obisi ya Eacc kuthuja nikio obisi eja wa mujumbe wa South Imenti igiukarege chenchanagia NGUGI buria kuga untu bone giutate na watho na ariuga bare chenchano gote na mobatu ja kung'ana obisi era ya mujumbe wa South Imenti nethiritwa agichenchania staff members na njira ite kwereka giutate kinya na watho na iba kurigara muchenchanirie jujwa ariti NGUGI akomba kwethirwa baguchenchanua kenda gutwika baraba kuritwa ibaraba te kwenda MBECA itumiro buthuku areta pengine baraba ketho be bootlickers bakagwaga yesa na akomba kubatumira MBECA itumiro na njira nthuku na ndi muthiene irombara Salesio kirwangiro rwa Eacc nikujo kirombara wererere ampwe na kwithira gita mukarigito wa kamiti ya NGCDF Oscar Gitonga kamiti NGCDF na NGUGI bobisi eu akandrathi ba NGCDF na kinya mubunge Shadrack Mweti kenda bagachokia biura biuritwe barugeneu na baran kuromba ba investigated ni chairman wa NGCDF ni staff ba NGCDF ni committee ba NGCDF na mujumbe wa NGCDF na inen kuromba bombe kwethirwa baki make into public
findings tiao nikenda akariba South Imenti bakomba kuona justice. Kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.